Hello, is Misha Emily NicNèill bhá chló Bhradain an Halifax, Albanúig, Canada. Agus Hamíonn Seán Dú ag wúsels bú leabhraigh clonne an Halifax gus a nóú racin Bana-phrionnsa Phoca Phàipeir a chur ar bhog. Tá neabhar eadar-theangachadh bhá The Paper Bag Princess, scríbte le Robert Munsch, dhealbhachadh le Michael Martchenko, agus eadar-theangachadh le Mòrag Anna NicNèill, a ha bóg imig dúis go ruige seo san a cút scríbí an Gaelic. Agus eadar-theangach Mòrag Anna of Green Gables gaon cúteach mar anna roig. As dé anna roig, ha Bana-phrionnsa Phoca Phàipeir a measc na leabhraigh Canadianach dochláin as animal an America tua. Agus mar nó anna, ha bhana-phrionnsa Ealasaid gráite a measc charachtanan an leabhraigh clonne. Saon an bliana hain a ha dh'àmhghar féil bliana neabhar seo an béarla, agus ha sin toilichte a neabhar Canadianach seo a thuairiscíomh an Gaelic. Seo ro-shealladh beag. Bana-phrionnsa Phoca Phàipeir. Be bana-phrionnsa bhríoth a bhan an Ealasaid, fiadhaiche an caisteal, agus leughadh bana-phrionnsa fiadhaiche fása prinsa an ro-shealladh. Go mé orstanach bhrísed dràgon an caisteal na bhleideagan, losgadh a thuilte a bheiche leis an anna lasanta éige agus dheite ar fallamh an Phrionnsa Raghnall. Tá min dáchas cin de chord an ro-shealladh sin droibh, tal ar an ládach líon acinne ar san barach ein amach. Beannach leibh.